gaga tau mulai bilang ipa berena pong Allah Ta'ala berupa nikmat angka nalingi hilalana atau tungalino tadi gaga mulai bilang Bapak Profesor Dr. Venus na cobay na pasangi ala o kuyolo na inga na pangukur oksigen dan nitrogen jadi nola imakada siaga oksigen na pakai tahu apa boleh rumah sakit na ita tahu ke rumah sakit laipak kamajasoli untuk hanya menggunakan oksigen sebagai alat bantu pernapasan. Nalin oksigennya pak aku apotio ke rumah sakit tak 25 sabu siliter. Ia ko nitrogen asera sabunda serara tuna 50 siliter. Nasiaga oksigen laipak sesosiwan ni 8.880 liter sehari semalam. Oksigen ro bawang. Nitrogennya ipake 10 si disabut 370 na liter sesosiwan ni iya mirobawa nyawero malauli sumasu mutama asera sabunna asera ratuna 50 alina nitrogennya 25 sabu alina oksigennya berarti 170 juta di ipas sadia napewat di manyawa sesosiwan ni komelo iwaja iya oksigennya si ba nitrogennya 170 juta ikalisi ulang 5,1 miliar lalan na siulangnya jadi akong katau melo manyawa nakada po nga Allah Ta'ala wajah iya tu nyawa yang mupakewe sesosiwan ni maloli sutama masu tapas saja di 5,1 miliar dalam 1 bulan untuk wajah ibawang yero kene pade makada binsing aga nilaw po nga Allah Ta'ala deto na suri wajah yero na yakia pakanjaki ampemu tatongang isang pajangin na rekotame wate sebagai tanda kasyukuramu lori pong Allah Ta'ala niga melo ipasalama tau angkat jamay na yato na je tau makura syukuru kaisar Jepang 2 minggu yang lalu operasi jantung na 3 miliar na wajah napay si wali untuk lanjutan operasi kedua harus menyiapkan dana 7 miliar na pawading stabil jantung nah ipada keri ala pemicu jantung 10 miliar dina pasadia na stabil jantung na dengan 2 kali operasi ia jantung tay diipake mapamulai jaji latu ia sewe denang kana pisau detonang kanilawi pong Allah Ta'ala maka dawajai 100 rupiah pun Allah tidak pernah minta de nagaga papedale maraja pole ripong Allah Ta'ala sangadina adi singang ia naruh papedale maraja yaitu ampai narampe di lalanda koram balabia dalam Quran surah Ar-Rahman akatal puluh isi dina pakoli pong Allah Ta'ala fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban kega je papedale na pong Allah Ta'ala mu de mutsukuruki kega papedale na pong Allah Ta'ala mu dustakan akatalupule sini na pakoling nigay podaro taulino nasaba mega memato tau de na mainga aga mancaji na lingi pong Allah Ta'ala ta coba niga bilangi mapamulai ulue ya kong katau de gaga ulue na melo operasi untuk pemasangan rambut yang ka Pak Golo na Liga Inggris Wayne Rooney operasi pemasangan rambut si pue mi ban napasang itu 358 dolar na wajah per hari ulu naro bawang na iya di angka nalingi pong Allah Ta'ala bulu aninge wirina yase aga gunana ya robawa bulu aninge ropa aja lalo talagay terutama di ibu-ibu aja takalui apa makanja ni modele na natarongi pong Allah Ta'ala maginang kalau irubah na telada tuh ya komeki palete aja ta palete layase ita palete layaway maginang kabuluan ningi itu sama dengan jumlah rambut yang ada mengelilingi kepala macenne ulu itu kuwirinna ulu macenne 2 baris itu sama dengan jumlah alis karena pertemuan saraf itu untuk menghantar dan menghalangi gelombang listrik yang masuk ke tubuh manusia dari sinar matahari itu untuk mencegah penyakit kepala yang berkepanjangan. Ya kong katau pak na palette anina na kalu ya nina itu orang mudah sekali terserang penyakit kepala. Magampala dan akan dapat diulu tuh.
kemudian mudah pusing. Tak coba ibu ko deta matapak. Buluan niro bawang. Kemudian bulu mata. Ia ko iritay, wading ibila maka da siya lampa mi bulu mata na tawe. Tapi ia ko yudu manang i bulu mata pak denule matinro tawe. Ia ko laggamanang i bulu mata na te langsung dicabut itu sampai 5 bulan. Salah seorang doktor dari Jepang, Doktor Mairuki, nale kasimpula maka daya kong katau mudu manang i bulanin na itu dalam jangka 5 bulan akan meninggal. Nah sabadenang kana tinro selama 5 bulan. Bulu mata ro bawar ro. Batena po nga Allah Ta'ala pancaji. Aja na jolo utamo ko sampajangi matu pinilalungero. Iya na jolo ke watakaleta. Na sabak makadami matija tu akorangi wapi ampusi kum apalatu basirun. Alemu aguriwi. Mademu aguri alemu. Aja na natawi ya aguri alewe na. Apa mega tau ko ya caramangi na saya anu makoro padahal na mole na makoto. Podangi makadaraji ngilo ma berejama aja tamakutu na sayanu jero makutu lo ma berejama yo pole na matang makutu ilo batongan na iya rosi dia agaga ro aja na natawe yon ri mangukuru kong kagaga aleta to kuru jolo imon ri pitawe ya tu ampai makadana bita macilakai ummaku na rekonasa ngale na tau matappa na dedi sangyon ronna na rekomate ya kong katau matappa nasa ngalena na iya kiade panis sangi makada kenro imonro salama ga atau macilake na rekomate tau cilake tu maji na koro na idi jamai jama-jamange pak bu idi jamai tanya tahu tanya to timbang ang ulawa melo ipakengi ta coba-coba ni gare masam pajasuna 2 raka kupure masam pajasuna 2 raka tuda-tuda ni gare nawa-nawai siaga tahu takalasia siaga tahu taballe mapamulai kalolo latu matoa tanawan away ni akasiagay mabal akasiagay ma siaga tahu takalasyang tanawan away binedi tu jamay pasti sisang tanya to tahu jamay idi jamay ya komega mopi masalah ijama na iya madecenge ta asija kihatowa kama kwamiro tanya to tu tayo hisap idi mi kemudian iyawana bulu mata ang kabuluinga iyaro buluinga napasangi ada dokter ahli dokter THT magai nasabak penyaringan debu yang masuk dan virus yang akan masuk melalui pernapasan itu lebih dulu disaring nasabak ia kong katau maliwa buluinga na leyawa berarti rongga hidungnya agak lebar. Betul kan naga iya ro pernapasannya komelo igat tatama nasari meman nih na iya tu buluinga pak itu 3 lapis yang pertama keras yang kedua agak lembut kemudian yang paling dalam itu lembut sekali agak gunana nasari mematui sinina virus yang ketama okilala watakalewe itu melalui pernapasan yana tu ampai ko barasingang itawe aga ibaca alhamdulillahi rabbil alamin nasabak ternyata yaitu kobarasi yang itepa itu virus yang sudah tinggal di dalam tubuh dikeluarkan melalui bersin maka je koloki masar pis motoro layele tu kompresor na pay warunga ngauna nasabak itu saringan udarana panow makomati itu sitongan na rupa tawe ya kobarasi yang itu makanya bersin itu sudah diatur oleh Allah minimal 8 hari mesti bersin 1 kali maksimal 1,5 bulan bersin ya kong katau ganda siula si tengah na de na barasingang maka dia akan terancam terkena penyakit asma ya dia tu barasingangnya alhamdulillah ya ko bolokan ite syukur ki magay na sabaya tu racungnya tamameman niya ko watakalewe harus nakanay penyakit influenza untuk malaya ro virus nagattangi masuk makanya perlu itu ada yang kental ada yang cair ya ko cair langsung membersihkan rongga pernapasan ya ko kental menarik virus keluar batina po ang Allah Ta'ala settingi jadi namola saya isukuru kita
na megapo tau liwa midareke na kumalasay de sa puang Allah Ta'ala ya napakoka de panapaja mata uluku mangilu syutuku de panapaja mangilu tuku mangarusi wataku barallu matita kape sa aleta illa udongi na rekomalasay epon iya ko iya lasay nasabari madosa ka umalasa makoe aja mo tapapisaw ipo na rekode panacapu lasay de panacapu dosa ang kay madibola riwatakaliku tapi aku iya lasa sebagai pacalang ada ampongi sinin na atas salakku mupasawi iya lasaku apa iya tulah saya pak detona yamanan na tulah saya makasolang angka lasa mapedeceng angka to lasa maperingerang angka to lasa mapatamba tepa angka to lasa na sabat to maseke angka to lasa na sabat melo imalay dale na tawe deto tu na siru palasa pay makada tau panditate ko malasa ko kape sa ilima pasalang nomoro sidi deto ka mo maseke lada pamay ka tutaw makadi kaya sa malap patamay isa nasuro mi mamataru dinalipang jadi pakan nai lasa lawi do toro enapa itingka matan na siwali isuro ni makamaja 50 sabu apalagi ko pure isonti 150 padahal dero gaga marigaga sitongan na magi na koro ang kabide na berengi waramparan na tau kasesede na lengi jadi pakan nai lasa na pailaga jadi akong kataw na kan na musiba pa silapoy otota silapoy motorota si geso yotota takapesa ialeta nulle tude ng katalisari celengang magi na silapo to dale na bengkele melonala yopo ko talagami mangide na pakanay ki musiba po ng Allah Ta'ala wasa na bita podangi he as-sadaqatu tadfa'ul bala yatu pasidakay na tola iya balae wasa nabi tamatoje tu podangi he ya pawatu na bunga-bunga pura na kana musibah watay na panno tay masige masilo matola bala wica kalukutuo naturungi pusa imangin latu tate 10 si di juma de na de na rewa lo bola na juma apa mega ni taw maselang tapi taw lo matola bala naturungi pusa imangin milaw doang o kusuna masige rate dalengin di 2 sabu lasoangi melo ipalesya na 2 sabu de na kedo o koto ni je idie tomatola bala sana mapakere-kere mi 2 sabu yalengi mangingi milaw doang angi negaga paralui tapas ito nga na ya komelo ikaja gamata na po ng Allah Ta'ala jito yalingin na naparewa ka muki padami jito to maparentata na suray pabupati ya kamajapaja ko pachama wajay paya mo ya kolep pa ipaya mo gang kaula seko layalek ko banto seko milyar he may gay rewa na iya berenge makumatito po ng Allah Ta'ala ang kakampo pa ulawi mamaulu ko Sengkang, daerah Sengkang ang kakampong okoro na podanga cama na nasang we ilo dongi cede pa ustas beji ang katopak doang awat di tapak guru nga maka dapat doang ngagaro nasang beji ang kapak doang awat dingi baca na nono bosi maka daka magi nasi tita tu galungi saliwa pa ustas akadua ni magalu tena tu 500 mi buana maka daka nuling kamaja masalah-salah ko kampung ewe nasa yede makanya mana pa kampung ko lawite masigi na panno saw garang kamacan ni wirin na law cuku kite helet na mabalo-balo de nang kanipuja maka daka hay makunru tay mabere jama ko law podange dake maga pa bere jama umpa-umpa mo makum komoda ko pa ang kami pitu baris itaw na masigi madani-dani na kumega mo pa bere jama na tapang kana mo da sandre ko tembo mahape nasang tapamate nasang agar na masigi ko pa ustas na masigi KDI masigi KDI sinasang ko kate na misiba daw jana misiba iman Allah lautanay wi makadaka ang karo chelengan tasurit ang kachelengan na pa ang kakota chelengan na maraje pinadosa waya kuay talu si topo
nasusuroy pa chama daki takabiche de temilo tulong nasorong cilengange nasorong cilengange de nang kanalipang lalo kiolo na pa chama nasorot to mi mataru de to nalipang witay-tay cilengange patuli roko karojo amita lari pitubari sinola o komi baca pa nalepang anak muda matato mak baju kosa malampe ulu na de na songko lo mama uluro ya miro palepangi dah aku ya roli sariwi mari ginang kakalolo mainga Allah na alami na gocangi de nao ni na panasoro materu de na lisari maka na memang niatik wilala de meto nuli mak baraka kampung ko maku ye lautan ay memang ni makaraka madarimo malung nasa malu moje pa ustaz tapi ko piptasi na pabosi tulinay rimi ang ilotasi Deje nasa madari mo nasa bosi abu mije deje na marica tanan na pajasi mendre ka daku lopo dami mani tadaku denang kana bosi bu nasa denang ka paustas akade lodongi na bosi daku de memato na bosi apa tuli lalo mi alunge apa na mo celengange tuli lalo tomi denang kana lepang o komiro sitongan aja na tumabela kapesa ina rekomelo ki pabaraka I kampunge iya konakan na ilasa pa takapesa yero ya konakan na musibah silap po yoto taheng kami agaga ko tumasala to apa angka gaga macare pa de pa na mapaching sukuru ki konakan na musibah nasaba iparingarangin ako po ngalatala aja na ko pasorimon rin pegan rusuki kemudian yang kedua malasa ite nasaba melo imalay dalena yaitu ampai kong katau malasa pa bu lalo imitai apa angka tuh hadis kusina puang Allah Ta'ala maka da dia kong katau malasa nalai kunjungi puang Allah Ta'ala tu sitongan nalai siarai tanyati tu tau malasa itu ya kong katau malasa nalo siarai puang Allah Ta'ala tu hakikinna ya tu sitongan nalai siarai tu ina tu ampai makutana tu matu maka da magi memang ide nang kamu siarai ka watu no kolino nareko angka tau malasa loki mitai yana tu ampai madari yang katau malasa pak dale na mimelo nala ke gayasam makutane nasa kilo isiti nasai talungaso niya tu de nasa lai ranjana kadamage nasa bolokaladay na magering terpasya ro bali bola na nasa metu pe layita lepangi melu basuki do buku gola kasi 2 litere susu taluk bale napa na wica lo bolanin do siti magi na malasa isiti nasa bak dale gola kasi na melo nala yana tu ampai na pasang itaw pandita ta maka daya kong katau malasa na bawangan re oko padan na rupa tau ala iya ro anrewe napa ibaca bismillahi syafi la shifau illa anta syafi wa bibarakati rizquna min Allah napa toma bismillah ni andre ya ko detu le mandre talipa bawato ni ha iya ko iya mematotu dalle melo yala na to malasa paje la satta na rekosigese capa lilate to gagaitu yo pwede ya kung kanabawangi tay tarobawami bakang ang kabiasa mujay bepa kaje na tiyano nasa ibe pakat do si kapang makumedje tiyano kuyano ma bepa o be alina to pay bawang alina to pa machigaw o konihe jadi tapahangi che de yero agaman caji na bere po ngalatala kemudian yang ketiga nakan na ilasa tawe nasaba melo po ngalatala ko macawe apa mega tau pak dia nak kana ringerang ya ko magala imakare sumapamulay ele latuan ni dia na lo masampaja sisan na nakan nagari napay makadala puang mega tu ya ko manre de na bismillah nagan rusu manre mapat diwat tapi nakadallahu akbar de na me jaji tu ijo ko matiro sitongan na ipakainga ke ko pong Allah Taala kemudian yang keempat nakan na ilasa tawe na saba melo isusido sana ya to na mega tau pa de na pahangi kakurangat ta idi mega masyarakat ta ya na malasa tapat tarburu-buru ya ko tolono ko dottoro ina de na paja tapasanro isapa nasa ya to na je ko sanro makato je cepak mak bicara nasa iya anak walimu ya tu menre make ko tu tapayero maka toje lempu anak walimu nama ko atuh jadi iya ridi tapal akadaga pigau lau meliang imanu gererangnya sokorangi lai patuju manang maka da pajato aja ko purai
cocok nih apa dosa tami nalagapo ang Allah Ta'ala tapi lo siki makibua pa jami mato apa monro si losae monro si dosa ko takalewe naburay mi po ang Allah Ta'ala he paadi akkalibarakan na kung ka anak tapole macule na panno bung kalilina panno daraloka na sabak dosa makalada di na melak gako sampajang kas di na melolak gako sampajang iya na tu dosa lasa palagay jaji pakan naiki lasa padalik ba ni kong kana tapole macule na isabungi na siya lagga lailada tu lay goso wadi jaji teri melo ko pa jay dio akada jabawan na mo dio ka supaya aja makalila pa pinanir sa mamapadi ko lay goso tapi elo na tau maton na melo ko mapaching yan na makomatitu po ng Allah Ta'ala napakan nailasa atan na masessa memang mapari pa pinadinge liwara jinna tapi magay nalagame man ni dosa aja na ko pasorimon din apa igalere jaji ako depa na mapaching ya tu dosa tu depa na pajala sa ang kami matutu dosa pa din natasusun na rekode na kan nailasa bahkan sulitnya menghadapi sakaratul maut adalah penghapus dosa ya kung katau masessa muloi sakaratul maut itu juga adalah penghapus dosa yaitu ampai madaring katau makan aja nang kaimang liwa sesana komelo imate na imaro pasampajang ang kamu pa dosa na iya tu apa namo tu imangi mega to dosa na sesa ya ko stase makoto tasa kame kada stasa lama ay de may ka stasa layolongi jamaah na tamaranaka tasa kame makada salama mana de kaya na ustas layolongi jamaah na tamaranaka iya mangukuru maka de ulo ko de na seko mujar nga ya tu layolong itu nambalu sempoy aya na po ng Allah Ta'ala na pamandre no harang karena tidak ada unsur kaihilasa atay malingi na sesam ito na makadatu na bita parmuda jangan persulit ukunihe kemudian ya to na ya hadesan na nabita wala da bitaw permuda lah dan jangan engkau mempersulit madar ini silada ni te lo sapaki na lawi ni boleh milau jadwal na dega gaya lengi yang pelo poda ba manite ya kode tu le matalipo nga SMS bawa ni supaya aja nama susah ya ko maka de jampuki ya aja na mo jampuka magala mo pa sanga di malasa mo jampuka maka de ko bosin ang kamoya sa jas hujang nasaba magay iyero agamay maga pataw pandrita tariolo dega ga pak jenang dega ga sentre na pake malala mola galu mola salo mati ka kampo latui lai pandre mi bani suro rewa amakiro tapi mak baraka nasaba magi kaihlasan na iya tunay di makokoy roma kurang iya na tustas layologin katopa malada pa yo 5 cara malaw sisan na pole nalepa malibing sinaw kayang palo na la nasang siratu sa 20 may pesa buisan na tapamatomi man nyo ko tina makadamasa ka alaw mundi kumulika ya tu bahaya na iya tu idi jama-jama mako liwara jina pa pikwi bate pakalu na maringan na ihlas liwara jina pakalu nasa bata tuliang kay balisi ma damping he yero mulawi he makumimati ito ang katantangan na jadi ako ang kagagay ja mapikwi charana na mapachi pabelay yero nuwadingay mapangaruro tapi makumimati ito ko agamasalang nasa mamagay iya panaya sa temang parjuangkan na agama na riko ang kapangurbanan na iya ko diga katantangan na pa detan niya pa ya sa pajuang ya pak ya petunia sepaju ate kong kabalin na ya dia tu salang yang kami matopa setan na cocok apa ya kode gaga pangarui ki de tu gaga o koni he nabi talagi na nabi Adam sinin na nabi ipangarui manang ipalese manang nabi Ibrahim le pangarui ya nabi Adam mali nabi ta Muhammad SAW de to na mali ya nabi Adam mali ya to narui di paralu jagairo apa iya je tiba lisi pak jagolada sisa buita ngoko langit pertama ahli ibadah yang kai mancaji kepala ahli ibadah menre langit kedua 1000 tahun beribadah dan diangkat sebagai ahli ibadah sampai langit ketujuh
dia menjadi ahli ibadah. Bahkan yang kata Pandita maka dah yaitu iblis sebelumnya namanya adalah Azazil. Nah sebab dia pemimpin para malaikat, kehebatannya beribadah tidak ada yang menandingi. Tapi isuro sujo ko Nabi Adam dia melo. Nah sabari ni selaya sana maka dah iblis. Jadi ko ahli ibadah na mo tu pas sampaja maca to pangarui na paali na jago. Na sawa maka bate na ibadah ko wa ditamahe. Nang kato tu pasampaja pa ipangarui kega. Yang kau ka pasampaja liwala sina. Setan na yato. Pang kami matoto to masampaja di sakarkin rilepang. Mana saro manguli loko pangalatan na pangarui kihe. To majenne apa madari pa ye tope ye potomelo matu ko to pura majenne. Madari lada to. Ye potomelo jamba ko pura majenne na setama nang yato. Atau saki illa walinro yang iri pong Allah Ta'ala na pamajene apa makomiti setange ia pernah lepas sa iwatan na teko pure majene apa cia ko mapacing cia ko mege amalana pa yakong kajene na tayo nangaji manasa sila nga si bakode kajene na yaji makana mangaji kamay hana megala da apalan na ya ko rusa jene na pamangajing kang kamoche de kamakiro dito tutumabela sitongan na ko agamata itu perjuangan. Kemudian iaro na papedale na po ng Allah Ta'ala aja no reke nga manangi rewa ki mukuru iya lewe iya konakan na ilasa na surum itu po ng Allah Ta'ala maringarang papedale na kami na maraja na dito miftahul jannah na iya sampajange goncin na suruga as-salatu miftahu kullu khair na itu sampajange pak bukana sini na decenge berarti yang kajaminang ya ku jamay tapi kega tau ijaming tau masampajatong nge apa mega tolo mitatong kaya salot tatong oy raji lo mabireja marapa songko na maloy bida na tapi ako kidara na magalamati mga sapala pasampajaro jadi itatong ang isampajang ko tutungal linota ito ampay makada sampaja sompatapaja yan na di ampay makada di to panditata pasyang kang je pangkau kam musibawa hakikin na agamay kegayasang iya ko ang kamelo ijama manuru informasi guru tak maka dia tu guru tak imalapyo sitang ngawali bahkan ang kamakada wali aga amalan na dua amalan na guru tadi nang kana salai nomor si dia ko jok kaya ko nakka aja tau na nabace Allah ya ko nakka aja dia na nabace Muhammad jadi tuliang kay po ng Allah Ta'ala si bawa nabi tanewa si tinro na rekojok kay demi matona balle kemudian dia ko tudang ina pasa na napake masu na bace Allah nagatang itama na bace Muhammad puluki Imam Ali ro si kiriero desa nang kanakada nabita pakuiro tapi naki buarang ilalang sa rekom manginawa dito lima ringar alaw ri pong Allah Ta'ala si bawa nabita apa iya tu ko deto maki bualalap pa mawatang apa iya ro tolinoy patakalupang na iya to si kiri pa na dana pulo kuidi paringarange pulo ki po ang Allah Ta'ala apa to masampaja na manas sa to melo masikiri madari ngara dompenge ingara sandalae ingara motoroe ingara helenge okoro sampayangero na manas sa manguli ko po ang Allah Ta'ala sisa na to tama we sewe jambat to cia mingarangi po ang Allah Ta'ala magi nang kay baca kamakiro jadi itu agak demi matoto ni sadari pulo ki po ang Allah Ta'ala jadi to mangilaw na chaningi ati napakanjaki paringarange nakatan ni mataru lori pong Allah Ta'ala jadi kibuan nilalang yaridi bawa tasbih tabawai apa iya ko makataw to makada aja na ibu bawa tasbih apa makada siya tumatutay katoro to kapuji-puji ng katasbih na iya kong kapanda pak makoro alena tuminalaw kurang alena imba metuo kaya yasa pa ang kami matotaw din na mata sa bebe na rekode na pake batongan na pake paala supaya ningerangi apa iya ko limana din ule mingerangi opo ko na witsangnya na kedo ya rotap ang katasbih ko tapo na pacan neni itu alat untuk bersikir